US le UK te chuan Yemen a in khuar Hamas te lo thlo ve mem tu Houthi ho chu thlona le missile mangin trum ni an beita engwanga lowin ka ve le ringot ngen ni ti te boina zawzo ka ayir chua theidan kong te itar lang te ang kumsang hi somni pathum October ni saria khan Israel le Hamas te in kara indona achua ka nei kha Yemen a in khuar Houthi te chuan Hamas an thlop thu le Israel lampan tur long te chu tuipui sena an lo bei tur thu an puang ngala chuaya nadai chuan an chezui ta chia tuipui sena sumdong long le bungrop hur veivak te chu drone le ballistic missile mangin an beizui ta November le December thla phei kha chuan an chehnem khop mai ahma ain long zazela zanga velin an bei hnem zo ka hewang hian bungrophur long company te chuan tuipui sen lama kalan thre pha akal chunte poin insurance a alet som velte an phuta long tam tak chuan Cape of Good Hope Africa helin Houthi ho pumpel dan an zonga bungrophur man achang ta hle ane tuipui sen hi long veiwa no kong poimo em mayania khovel puma sumdona bungrua zazela sompanga vel chu helaya hian akal thrina Europe le Asia ram tuifin riata anin kalpona nai berniin Houthi te chetna wang hian supply chain a khailak baka tuial theiman atisang boka chu US UK le athurwal puite hian an ngai thei tawak lowane Houthi ho hi Yemena Shia Muslim an sa khopenga atlem zok helania an ming hi an movement din tu Hussein al-Houthi a ming choi ani nge kumsang khazakwa somko chowa khan an president chu eirua puin an lo do to an president hi Saudi Arabia in an thlopa kumsang ni le pathum khan Houthi te hi an rot ta chiam zoka ma se an zui ral talem lo thungane kumsang ni le sompalia khan Yemen sarkar laka helin tual chung in dauna an machon le an do sarkar hi Saudi Arabia le UAE te puyania tual chung in dauna wang hian kumsang ni somni pani thleng khan mi nuai thum le sing sari velin nunna an chan pha mi makta duai li vel an ral tlan niin iwen lam chuan an soya Houthi hi Iran thoble pui thrin jingami hania Hamas le Hezbollah tenen anin thurwal viau bok kane tuipui sena longbeina hian Iran chuan kantel lo tin kutan sila mase US le athurwal puite chuan heng hel ho ral thuam mante hi Iran ku chuak deuh vekani tin an soi Yemena hian sarkar ber atlan chia to wangin Houthi te hian an khopui sana le tuipui sen rule te chu an thununa chia an khonin an manin poisa anin siam chop mai thrin boka he helpola hian mi nuai khatatranga mi nuai khatle sing ni vel om tura UN Security Council chuan achut bokane hetia tuipui sena longvei wakte an beitak fowa chuan nimin khan US le UK chuan thlona mangin awa beiveta US le UK hi ramhrang rangin an thlop nge zirtop nia khan mun somruk chuang an beya Houthi lam soidanin mi panga velin nunan chanane US chuan nunau be kantum lo hrimhrima kan ral thuam kan tumna mun dik tak fu thei turte kan mang antia an bitum te hi radar missile ka chuana drone da khom na le adang te ania Yemen khopui sana ba ka longcholna hodeida damar le Houthi te mun pui sada te anbei nia soyania UK lam hian bani khwa ba ka drone an manna le anche chuatan na mun pakhat apps thlona trum muna te anche ve boka Houthi tu puang tu chuan zirtop ni khan trum somsari pahni vel beinan tok man ninan soyane US President Joe Biden chuan sipai chakna manga che chhun zom anga yani chuan a hnial lo tur thu le
an chet na hi Middle East an buaina ti punlun tum nero ani lo thua soya hemi ma hian Iran thlo phelte chu Iraq le Syria thlona le missile mangin alo beito bokani kha US hian helte hi nuai chimi lam ai main an pong lutuk tur beng dai tum ni te poina lang hetia US le UK thlona te an cheta ga chuan tuipui sena longvei wak beina ta na Houthi hovin ral thomanin chopte chu a chenwal ti hriat theya ma che Houthi lam chuan chunzom turin kan la chak to ka US le thural puite hi kan chang let ngei do ne anti ve thungani Houthi beina hian US in do thlona te an chetam bera Navy 10 Tomahawk missile leilam kanata na man chi an thlo chuak boka UK hian Cyprus atangin RAF Typhoon thlo chuatirin Yemena bombit nei anti mai Paveway 4 an va manga Royal Navy 10 tuipui atangin leilam an ka ve boka zirtop jing lama hian missile za som nga vel an va chua manane Houthi chuan beyanto khi an thinrim pui hle an thupuang tu chuan America le Britain te hian poina satakan khoya Yemena indona anron kalpui hi antuar khopang tin anchet na hi Yemen mi pui suat tumnang hiala anchua Iran poin Houthi te beina hi Yemen ram chung ani awangin international law kalani antia andem thu ansoi ve bokane US chuan sumdong long an beina hi an top sana trul antia Houthi te hian atira Israel nena inzom na nei te chau beyan tuma ma se sumdong long dangpo an zuwa chuan lo awangin hoisan mai harsan ti ta deuh ani mele longan be tamjok hi Israel nena inzom na nei mi lo te ni tin an soya he helpolin kan changlet don an ti chu US lam chuan kanin pe renge an lo ti ve mak mai bokane zirtop nia an chet nuwa hian voin khan chetan tho chunzom le ngala jingdar thum le minute somli pangavela Tomahawk missile thren khat an surtir le a Houthi te an be chan hi buaina ti punlun tumna ni lovin buaina omsa threl mi an tumna nin an soya an chet malok po hian Houthi te chuan sumdong long be turin ruwa manna an siam le meka hetia kan be chan hi aba kongdanga omto lo wangane tholeni khan US bungrophur le Navy longte an be tin US sipai hruai tu te chuan an soitel bokane hetilai hian Middle East boruak chungchang clear tu political analyst te chuan boina hi zawzokin apunlun mayang tian hlau thu an soi ve thunga indona hi Gaza chau ani to lowa Lebanon Iraq Syria le Yemen ate adar chawmeka boruak thel mi antumna hian apunlun zonga akal thu theina lai atam hlea boruakin lumle dana hian Iranin kongro asuviau bokang antia Middle East America in rol chunzom adule dulo anide ubera mase hetia Yemen beyani ta ka chuan Iran hian langlo taka chanlet adu theya tundin huna chuan Houthi ten sumdong long an beina a hanria nimin khan missile voi khat vel chia an kap chuaka mase real lovin anronin soyang hian anchet le ngei rinani thungane hetilai hian Iran chuan nuclear ral thoman buai pui meka indo pa ngai tak ma chhon turin an la in peilo anthil buai puya hian zazela somko panga velin an hlotling to anga chu tania chuwangin hele firfiak pol atan puite hi mathea amang aniber tin expert te chuan an soitel bokane Iran hian indawadu lo ti soima se chu chualero a hlau om anti Israel poin October ni sari ma jong kha chuan Hamas hovin indawan ngai tua lem lo ninan thria ma se an chu chual ni za chuang anin do zui chu anita der hetia Houthi te beyan ni le ta ka wang hian tuial theiman asang ngala
khovel sum le pa in ator theina lai aom le tran der ti na ne